Sinzi niba wabyumvise, ariko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika watowe uzarahira ku itariki ya 20 y'ukwa mbere mu mwaka wa 2025, Donald John Trump yinjije umuherwe wa mbere ku isi Elon Musk muri guverinoma ye. Donald Trump yatoranije uyu mushoramari ngo ayobore ministeri nshya yiswe Department of Government Efficiency, DOGE. Ni ministeri yo kunoza imikorere ya leta. Trump yavuze ko Musk azafatanya na Vivek Ramaswamy, umushoramari nawe mu by'imiti, nawe ni umuherwe. Yabahaye inshingano zirimo gusenya bureaucracy ya guverinoma. Bureaucracy ni ukuvuga ibintu by'impapuro no gusinya n'akazi ko mu biro bidasobanutse bituma serivisi zitinda. Yabashinze kandi kuvugurura inzego za leta no kugabanya gusesagura kwa leta. Bureaucracy nari mvuze isobanurwa n'inzobere mu miyoborere nk'urusobe n'inzira nyinshi zidasobanutse kandi zitinda mu mikorere y'ubutegetsi runaka mu gufata ibyemezo. Umuntu wa mbere w'umukire ku isi ufite amafaranga yagura bimwe mu bihugu ni gutaba minisitiri w'igihugu. Inshingano ze zizaba izihe? Iyi minisiteri igiye kuyoborwa n'abaherwe babiri izakora ite? Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kuyoborwa n'abaherwe batatu barimo umwe wa mbere ku isi. Aba baherwe bombi, Elon Musk na Vivek Ramaswamy, bazaba ari abajyanama b'ibiro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku buryo hakorwa amavugurura manini y'inzego. Ni Trump bivuga. Donald Trump utararahirira kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomeje kubaka ekipe izaba igize ubuyobozi bwe. Mbere yo guha bombi akazi, Trump yatangaje Pete Hegseth, umunyamakuru wa Fox News wanahoze ari umusirikari, ko ari ugiye kuba minisitiri w'ingabo. Ntabwo yigeze aba umusirikari ukomeye. Naho John Ratcliffe wahoze ari umudepite wa Texas n'umushinjacyaha ni ugiye kuyobora urwego rw'ubutasi CIA. Elon Musk yatanze amafaranga menshi cyane mu kwiyamamaza kwa Donald Trump. Yari asanzwe yarijejwe uyu mwanya. Naho mugenzi we Ramaswamy mu ntangiriro z'uyu mwaka yiyamamarije kuba umukandida w'abarepublika ku mwanya wa perezida. Yarahanganye na Donald Trump. Hari mbere yuko ahigama akanamushyigikira rwose. Trump avuga ko Elon Musk na Ramaswamy ngo bazakorana na White House n'ibiro bishinzwe ubugenzuzi bw'ingengo y'imari mu guhangana no gusesagura gukabije ndetse na fraude bitwara trillion 6 na miliyari 500 z'amadolari buri mwaka mu bikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba akazi ka mbere k'iyi ministeri Elon Musk yashinzwe ari ukugabanya amafaranga leta isohora, iyi ministeri izagira abakozi n'ingengo y'imari bingana iki? Vuba aha Bwana Musk yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kugabanya nibura miliyari 200 kuyo bakoresha. Ni hafi 1/3 cy'ingengo y'imari yose ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ntabwo yatanze amakuru arambuye ku buryo bigomba gukorwamo. Yavuze kandi ko hakwiye kuvaho ibigo bibarirwa mu magana bya leta. Avuga ko byinshi muri ibyo bigo hari inshingano bigonganiramo. Donald Trump yavuze ko igitekerezo cya DOGE ari nka projet Manhattan. Iyi projet Manhattan ni umushinga w'ibanga wo mu ntambara ya kabiri y'isi, umushinga wakoze ibisasu bya kirimbuzi bya mbere. Ni ibisasu byaje kugira uruhare rukomeye cyane mu guhagarika intambara ya kabiri y'isi, ubwo ku mabwiriza ya Perezida Harry Truman byarashwe ku mujyi wa Hiroshima na Nagasaki ku itariki ya 6 n'iya 9 mu kwezi kwa 8 mu 1945. Donald Trump yavuze ko Musk na Ramaswamy bazaba barangije akazi kabo bitarenze ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 7, umunsi w'ubwigenge wa Amerika, hazaba ari mu 2026. Mu itangazo yasohoye, Trump yanditse ati guverinoma nto ikora neza na bureaucracy nke bizaba ari impano ikwiye abanyamerika ku isabukuru ya 250 y'ubwigenge. Muri iryo tangazo Elon Musk avugwamo ko yagize ati ibingibi bizanyeganyeza cyane imikorere ya leta n'uwo ari we wese ufite uruhare mu gusesagura kwa leta, kandi n'abantu benshi. Nyuma y'iryo tangazo uyu muherwe wa mbere ku isi yanditse ku rubuga rwe rwa X ati ibingibi ni ikibazo kuri demokarasi. Ahita yisubiza ati oya, atahubwo ni ikibazo kuri bureaucracy.
Ramaswamy we yasubije ku itangazo rya Trump kuri X agira ati ntabwo tuzagenda gake gake. Yavuze ko ashobora guhagarika ubushake yari afite bwo kujya mu mwanya wa senateur wa leta ya Ohio, umwanya wari ufitwe na J.D. Vance ugiye kuba vice president wa leta zunze ubumwe za Amerika. Umwaka ushize ubwo yatangiraga kwiyamamariza kuba president wa leta zunze ubumwe za Amerika, Bwana Ramaswamy yavuze ko yakwirukana 75% by'abakozi ba leta, agafunga n'ibigo byinshi bikomeye birimo Minisiteri y'Uburezi, FBI n'ikigo cyitwa Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Kuva Trump atowe mu cyumweru gishize, bivugwa ko buri munsi aba ari kumwe na Elon Musk mu rugo rwe i Palm Beach muri leta ya Florida. Ndetse ngo Elon Musk ubwe yari mu kiganiro kuri telefone Trump yagiranye na Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Hagati aho, kuva mu cyumweru gishize, ifaranga ry'ikoranabuhanga rya Dogecoin Musk ateza imbere ryazamuye cyane agaciro karyo. Uretse Elon Musk na Ramaswamy, kuwa kabiri mu ijoro Donald Trump yasohoye amatangazo menshi ashyira mu myanya abategetsi batandukanye bazakoramo, barimo John Ratcliffe nari maze kuvuga yashinze CIA, na Kristi Noem yagize ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu. Hagati aho, benshi batangajwe na Pete Hegseth, ni umusesenguzi wa politike kuri Fox News, yamugize minisitiri w'ingabo. Uyu ni umusirikare warwanye mu ntambara yo muri Iraq, afite ubunararibonye buke muri leta n'ibya politike, ariko amaze imyaka myinshi avuga cyane ko ashyigikiye Trump. Kuzana Elon Musk mu butegetsi bwa Donald Trump byongeye kuzamura inkuru zigaruka ku bushuti bw'aba bagabo bombi b'abaherwe. Elon Musk abonwa nk'ikarita yihariye yatumye Donald Trump yongera kuba perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika, kubera ko rwose Trump iyo atagira Elon Musk byari kugorana kugera ku rwego rwo gutsinda amatora. Ndetse ngo Elon Musk ibi nawe abifitemo gahunda ikomeye cyane yo kuzamura umutungo we, ku buryo afite inzozi z'uko Donald Trump yazava ku butegetsi mu kwa mbere mu 2029 yaramaze kugeza kuri miliyari 1,000 z'amadolari, iyi bayita trillion. Ngo birashoboka cyane ko iyi ngiyi ariyo mpamvu Elon Musk yakoze ibishoboka byose kugira ngo Trump atsinde, ngo kubera ko niwe yabonaga wamufasha kugera ku nzozi ze zo gukora ibidasanzwe, akagira umutungo uhambaye. Kandi mu bandi Donald Trump yahaye imirimo muri leta ye izatangira akazi mu kwa mbere harimo Kristi Noem, nari maze kubivuga, yamugize minisitiri w'umutekano wa leta zunze ubumwe za Amerika. Uyu mugore yari ku rutonde rw'aho Trump yifuzaga gushyira ku mwanya wa vice president. Kristi Noem yamenyekanye cyane mu 2019 ubwo yatorerwaga kuba guverineri wa leta ya Dakota y'Amajyepfo, n'ubu aracyayitegeka muri manda ye ya kabiri. Gusa mbere yaho kuva mu 2011 yarahagarariye iyi leta mu nteko ishinga amategeko ya Amerika nk'umudepite. Nyuma yo kumugena kuri uyu mwanya, Noem azabanza kwemezwa na Sena ya Amerika. Ibizaba ari umuhango kubera ko ubungubu aba-Republican bayifitemo ubwiganze. Kristi Noem azaba kuri iyi ministeri ishinzwe ibigo bikomeye mu butegetsi bwa Amerika, birimo ikigo gishinzwe za gasutamo no kurinda imipaka nacyo cyahawe umuyobozi ejo bundi, birimo urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka, birimo urwego rushinzwe ubutabazi mu gihe cy'ibyago, birimo ikigo gishinzwe ibyaha n'ibitero by'ikoranabuhanga, birimo n'urwego rurinda abakuru b'igihugu n'abahoze ari bo. Uyu mwanya Trump yamuhaye ni umwe mu myanya y'ubutegetsi ikomeye cyane i Washington. Iyi ministeri igenerwa ingengo y'imari ya miliyari 62 z'amadolari, ikagira abakozi bakaba mu 260. Iyi ministeri izwi cyane mu mpine ya DHS, Department of Homeland Security. Ni iya gatatu mu kugira abakozi benshi muri leta zunze ubumwe za Amerika, inyuma ya ministeri y'ingabo na ministeri y'ibibazo by'abahoze mu ngabo, nk'uko bivugwa n'igitangazamakuru cya NBS News. Kristi Noem afite imyaka 52 y'amavuko, azwiho cyane kuba afite ibitekerezo bisa n'ibya Trump ku ngingo zihejeje inguni
mu bijyanye n'ibibazo by'abimukira. Uyu mugore ni umurepublicain, akaba n'umukristu ubigarukaho kenshi agashyigikira Trump bitabaho. Yibukwa cyane mu gihe cya COVID-19 ubwo yarwanyaga yeruye ingingo zo kwirinda iyo virusi no kwambara agapfukamunwa cyangwa se gufunga ubucuruzi n'insengero. Uyu mugore afite abana 3 n'abuzukuru 3. Mbere yari ku rutonde ruto rw'ibanze rw'abo Trump yifuzaga kuvanamo umubera vice president, gusa yaje kuva kuri uru rutonde rusigaraho James David Vance, umusenateri wa Ohio. Trump avuga kuri Noem mu gihe cyo kwiyamamaza yaragize ati yabanye natwe igihe kirekire, ati ni indahemuka, ni umuntu ukomeye. Mu itangazo rimushyira kuri uyu mwanya, Trump yavuze ko Noem azagira uruhare rukomeye cyane mu butumwa bwa perezida bwo kongera kugira Amerika igihanganye, Make America Great Again. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, Noem Christie yagarutsweho cyane ubwo yasohoraga igitabo yise No Going Back, The Truth on What's Wrong with Politics and How We Move America Forward. Muri icyo gitabo yavuzemo uburyo yarashe akica imbwa ye kubera ko idafite umurava w'imbwa nyayo y'impigi. Nyuma y'itangazo rya Trump rimushyira muri uwo mwanya, Noem yanditse kuri X ko yishimiye guhabwa uwo mwanya kandi ko yizeye gukorana na Tsar, umutware w'imipaka Tom Homan, mu guhindura Amerika ahantu hatekanye. Nanone Tom Homan muramwibuka, ni wundi washinzwe kuyobora ikigo gishinzwe imipaka. Uyu mugabo Tom Homan, uyu mugore yavuze muramwibuka, niwe washyizweho na perezida watowe Donald Trump nk'ushinzwe imipaka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu butegetsi bwe. Tom Homan azwiho kuba umugabo w'amahane ahejeje inguni kubimukira. Mu ntangiriro z'uyu mwaka yumvikanye avuga ko Trump natsinda akamuha uyu mwanya azakora operasiyo nini yo gusubiza iwabo abimukira benshi ku mubare munini cyane utarigeze ubaho mbere. Ku rubuga nkoranyambaga rwe Truth Social, Trump yanditseho ati nishimiye gutangaza ko uwahoze akuriye ICE Tom Homan azaba mu butegetsi bwa Trump nk'ushinzwe imipaka y'igihugu. Yongeyeho ati yashize igihe kinini cyane nzi Tom kandi nta muntu umurenze mu gutegeka no gucunga imipaka yacu. Yavuze kandi ko uyu mugabo azaba ashinzwe gusubiza abanyamahanga bose badafite ibyangombwa mu bihugu byabo. Undi muntu Trump yahaye umwanya ni Elise Stefanik, yamugize ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Loni. Gushyira abantu muri iyo myanya yombi ntabwo bisaba kwemezwa na Sena ya Amerika. Undi muntu Donald Trump yashyize mu mwanya ni Matt Gaetz, yamugize minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta. Uyu yarasanzwe ari umudepite mu nteko ishinga amategeko. Uyu mudepite Matt Gaetz ni umuntu washyigikiye cyane Donald Trump mu bikorwa byose yakoze, cyane cyane ubwo yamaganwaga cyane ku itariki ya 6 y'ukwa mbere mu 2021 nyuma y'uko abamushyigikiye bateraga inteko ishinga amategeko. Mu gihe Donald Trump akomeje gushyira abantu mu myanya, ishyaka rye ry'abarepublika ryamaze kubona ubwiganze mu nteko ishinga amategeko. Ubu riragenzura inteko yose ishinga amategeko. Ibihita bituma ibyo Donald Trump yasezeranije abanyamerika mu kwiyamamaza bihita bishyirwa mu bikorwa mu buryo bworoshye. Ibi abanyamerika barimo kubyita intsinzi eshatu z'ubutegetsi. Abarepublika nibo bafite president Donald Trump, banafite ubwiganze mu nteko ishinga amategeko imitwe yombi. Ubugenzuzi nk'ubwo bw'inteko ishinga amategeko bw'ishyaka rimwe bwahoze ari ikintu gisanzwe kibaho, ariko mu myaka ibarirwa muri za mirongo ishize ibi ngibi byarushijeho kuba imboneka rimwe ndetse bikamara igihe kigufi cyane. Akenshi ishyaka riri ku butegetsi ritakaza imyanya iyo habaye amatora y'abagize inteko ishinga amategeko yo hagati muri manda. Ni amatora ab'imyaka 2 nyuma y'uko perezida atowe. Trump na Joe Biden agiye gusimbura, bombi bagize izi ntsinzi eshatu mu myaka 2 ya mbere muri White House. Mu busanzwe leta ya Amerika igizwe n'inzego eshatu z'ingenzi: Sena, White House n'umutwe w'abadepite.
bawita House of Representatives. Kugira ubwiganze muri iyi mitwe yombi bisobanuye ko Trump ashobora kutagorwa no gutambutsa imishinga yose ya politike mu nteko ishinga amategeko. Ibi byamugora mu gihe abademokrate baba bafite ubwiganze hamwe muri iyo mitwe ibiri. Trump yizeje ko ku munsi wa mbere w'ubutegetsi bwe azahita atangira gusubiza iwabo abadafite ibyangombwa, kandi azirukana benshi kurusha ikindi gihe cyose Amerika yamenye. Mu 2017 ubwo wa mugabo twavugaga mu kanya Tom Homan yari umukuru w'agateganyo w'urwego rushinzwe imipaka mu gihe cy'ubutegetsi bwa Trump, umubare w'abimukira batawe muri yombi wazamutseho 40% ugereranyije n'umwaka wari wabanje. Gusubiza abadafite ibyangombwa mu bihugu byabo ntabwo ari igikorwa cyoroshye nko kukivuga. Akenshi bisaba ubushake bw'ibihugu bavuyemo n'ubufatanye bw'ugomba gusubizwa muri icyo gihugu. Imbere y'ingorane zibirimo, Trump yavuze ko azakoresha itegeko rizwi nka Alien Enemies Act ryo mu 1798 ryemerera leta ya Amerika gufata no kwirukana abanyamahanga. Hari inzobere ziburira ko ibingibi bivugwa biramutse bikozwe bishobora kuvamo guhonyora uburenganzira bwa muntu ku buryo bukomeye. Ku cyumweru mu kiganiro na Fox News, Homan yavuze ko igisirikare cya Amerika kitazafata bimukira bari muri Amerika mu buryo butemewe. Ngo ni abakozi b'urwego ayobora bazabikora, bakabikora mu buryo bwa kimuntu. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, uyu Tom Homan yumvikanye yinubira amakuru y'uburyo gusubiza bimukira badafite ibyangombwa iwabo ngo bikorwa. Al Jazeera ivuga ko uyu mugabo ategerezanyije amatsiko menshi umwaka wa 2025 ngo atangire imirimo ye yo kwirukana abanyamahanga. Yumvikanye inshuro nyinshi aburira abanyamahanga baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo butemewe n'amategeko ko Trump naramuka atowe igihe cyabo kizaba kibaze. Ibi bikorwa bya Donald Trump byo gushyiraho bamwe mu bazaba bagize guverinoma ye arimo kubifatanya no gutunganya ibikorwa bye byo kwinjira muri White House. Ubutegetsi bwa Joe Biden nabwo burimo burategura ihererekanya bubasha hagati y'abakuru b'ibihugu. Joe Biden wasimbuye Donald Trump agiye gusimburwa nanone na Donald Trump. Inzibacyuho ikurikiza umurongo ngenderwaho w'itegeko ryitwa The Presidential Transition Act ryo mu 1963 ryagiye rivugururwa kugera mu kwa 12 mu 2022. Rivuga ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ucyuye igihe ashyiraho inteko mpuzabikorwa yitwa White House Transition Coordinating Council, nibura akayishyiraho amezi 3 mbere y'umunsi wa nyuma w'amatora y'umukuru w'igihugu. Ni itsinda ry'abantu baba bashinzwe kugira inama inzego za guverinoma uko zigomba gutegura no kwitegura ihererekanya bubasha no koroshya imikoranire yazo na komite y'inzibacyuho ya perezida watowe. Igizwe n'abakozi bo hejuru ba guverinoma n'abandi bantu ku giti cyabo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ashima ubunararibonye bwabo. Perezida watowe nawe ateganya komite ibigomba gukorana n'iyi nteko y'abantu n'izindi nzego za guverinoma. Donald Trump yashyizeho iyo komite mu kwezi kwa 8 gushize. Uwahawe kuyiyobora ni umugore witwa Linda McMahon. Yahoze ari umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe ibigo by'ubucuruzi bito bito kuva mu 2017 kugera mu 2019 ku butegetsi bwa perezida Donald Trump. Undi washyizwe muri iyo komite ni umuherwe Howard Lutnick. Uyu nguyu yateye inkunga cyane Donald Trump mu kwiyamamaza. Iyi komite irimo kandi vice perezida watowe James David Vance n'abahungu babiri bakuru ba Donald Trump Jr. na Eric Trump n'abandi. Aba bandi nk'uko itegeko ribiteganya ni amatsinda y'abantu perezida watowe agena bakajya muri ministeri n'ibigo bya leta kumutegurira uko azahita atangira gutegeka akimara kurahira. Itegeko rivuga kandi ko guverinoma ibagenera ingengo y'imari, ibiro n'ubundi buryo bwose byo kuborohereza akazi kabo. Ikigo cya leta gishinzwe kubishyira mu bikorwa cyitwa GSA, General Services Administration. Iri tegeko risobanura ko ibikorwa byo gutegura ihererekanya ry'ubutegetsi bigomba gutangira iminsi 5 nyuma y'amatora, bivuze ko ubu ngubu byamaze gutangira. Iki kigo cya GSA
kigenera kandi perezida na visi perezida batowe ibiro n'ibindi bigomba kubafasha mu kazi kabo ko kwitegura kuyobora igihugu. Ibi biro bikomeza gukora kugera ku minsi 60 nyuma y'iyimikwa ryabo. Icya mbere, inzego z'umutekano n'ubutasi zigomba kubagezaho raporo mu nama bagirana nazo buri munsi imbona nkubone. Baba kandi bashaka bazabafasha kuyobora igihugu. Ibi nibyo Donald Trump arimo gukora. Perezida mushya agomba kwitegura gushyira mu myanya y'imirimo abantu barenga 4,000. Nibura abantu 1,000 muri bo bagomba kwemezwa na Sena y'igihugu. Bisaba igihe kirekire. Abashyirwa mu myanya bemezwa na Sena barimo ba ministre, ba ambassadeur, abacamanza n'abashinjacyaha bo ku rwego rw'igihugu n'abayobozi bakuru b'izindi nzego nyinshi. Ku rundi ruhande, kubirebana n'umukuru w'igihugu ucyuye igihe Joe Biden, mu nzibacyuho akora bisanzwe kugera ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere ku isa 6 z'amanywa. Iminsi 30 mbere yaho, ni ukuvuga nko mu matariki 20 y'ukwezi kwa 12, we na visi perezida ucyuye igihe Kamala Harris, GSA izatangira kubafasha kwitegura kwimuka. Izabatera inkunga nibura amezi 7 azakurikiraho. By'umwihariko igomba gutegurira Biden ibiro azakoreramo ubuzima bwe bwose, abakozi babyo n'ibikoresho byabyo. Mu bikorwa byo guhererekanya ubutegetsi byatangiye gutegurwa, byanatumye Perezida Joe Biden witegura kuva muri White House ndetse na Donald Trump witegura kuyigarukamo bwa kabiri bahurira muri White House, aho Biden yakiriye Trump. Ibi byaranabaye mu 2020, Trump yakira Biden. Ibi bikorwa byose birimo akazi gakomeye karebana n'ihererekanya ry'ubutegetsi. Kenshi icyo tubona ku itariki ya 20 ni imihango yo kurahira. Umwe yinjira mu butegetsi, undi abusohokamo. Ariko mbere yaho haba habaye ibikorwa bitagira ingano birebana no gutegura iryo hererekanya ry'ubutegetsi.